Presiden jong Voice of the People Party uba Adan Mila Basayomaj ubarang don hakajaka syatngan hadu kan kelemat ke pemerintah udon ke khubor ke bakerpang na kamta baro akipa jong kari bahkan ke khubor onsa pemna sibit akapor arbaji janmiet hakate ke ju ke jakahi ba usong syatngan kamta lekerpat ya baro akipa jong kari naduki kena skol kinong rep kinong yau driver kali wat baro upa jongkari ubar ajeng kersyanya kani gajinyale mandawa penkela ya reservation policy bakanya poilang hakate kecaka tengah sengap mata ya kani gajeng kerpat Presiden Jaka Seng VPP. Ini kalau gaji kerpat ke sungai ya baro akibat ba kalau kita bersan di sini ke sungai ke sungai kita parti ke Voice of the People Party di kalau kita baro ke parasnam di parakhet di paramea Kibulai kecil persian ke bakwan, hari ni kecil le kecil bandawan agak sokar, bagai bertembik pemain no, ya ke hak sungkam dan juga ke job reception policy, bagian sobha, bagian ya poilang, hari ni kejaka, minta ke sini hak kapor, RBJ, nang ba, video snow ya ke ba, ke parti ke dan penbana hak ni ke sini.